diange kaliwat ban manis kenyap adine ranaya helikopter di dur makabar uling pidan dayu bakat obar senyum dayu neseng dan sapa sebilang wai bakat ingetan lemah petang bakat hayalan langit tusik dadi gelap uling bidang yang menghayalan raga dayu di mata sing taen ilang lemah petang beli pragat uyang ingetang ratu dayu paling sayang jalan-jalan ke desa Muncan uling duda lewat selat padang aji hampuraya dados ke beli perkenalkan beli duda saat susah ditinggal istri dayu gede napi dayu komang para dayune serta tengai uyang yen dan iwan dayu saking griya Muncan bisa menang saking griya Selat Duda senyum dayu neseng idangan sapa sebilang wai bakat ingetan lemah petang bakat hayalan langit tusik dadi gelap uling bidang yang menghayalan raga dayu di mata sing taen ilang lemah petang beli pragat uyang ingetang ratu dayu paling sayang jalan-jalan ke desa Muncan uling duda lewat selat padang aji hampuraya dados ke beli perkenalkan beli duda saat susah ditinggal istri dayu gede napi dayu komang para dayune serta tengai uyang yen dan iwan dayu saking